досым, Кандай иштер? Жакшы? Жакшы жүрөсүң? Жакшы. Эмне üşүгөн жоксуң досым? Жок, эмнеге üşүмөк элем? Эмне кышка күткөн жокпу? Ооба, кышка ал электим да, мурдагы жылдары ушинтип чыккандым эле. Ай, досым, ден соолукту караш керек эми. Билесиң да, шуңкарларды ишебейт кал. Сен билесиң да, досум. Давай, астыңа жол калды да. Эй. Ама? Кышка эмне, ботинка элексиңби? Мен былтыр ушинтип эле чыгып кеткенмин, ай. Ай, давай, эй. Давай, жол калды, ден соолукту кара. Эй, жок эми носки кийип алчу. Куртка алып алчы. Тыйнең акча деп жүрүп өтөткөн эң. Өзүнөн аябай эле койбойбу? Ушундай адамдар бай болот турган эң кайын. Аянбаш керек, аянбаш керек. Шума. Жүр, кеттік. Жүр. Кеттік. Аз көресің, аз барғанда жүр. Как ортасы азат экен? Аз көресің, чыдап тұрсың? Сон жерге ортасы. Хренелташ азат. Аз көресің, чыдап тұрсың? Аз қалды. Мына манты жегенсиз. Жоқ, манты емес, манты түйеміз. Сәуіренің 15 декабрь күні саат түшкі 2-де біз өкөз қайран манты сатабыз. Воскресенье ма? О, воскресенье достар, барыңыздар келіп біздің облыстан манты жеп кеттілер. Сәуіренен түшкен ақшаны біз қайырымдылыққа жұмсамақчыбыз. Екі бөлігін алмаштырып тұрған байкебізге жардам қылып садақа алып бермекчибиз. Толығыменен. Анан өткөндө ба келбей калдым деп жазгандар, ошол сөз келип кетти эле, бүтөбүз. Келіп манты жеп жана соо иштеп кетти. А, салон красоты? Да. Вот сейчас как выйти, потом налево пойдете. Где ипподром? Ипподром? Ипподром. Ну правильно будет, ипподроме. Ипподром. Алло, братан. Машинаңызды бензин өшіп қалған тұр, мен оталдырыш кетіп болып тұрмын, не қыламын? Багажда қара. Багажда ғой? Қара крышкасы бар, канистр тұрады. Все, азыр. Алло, братан, бұяқта канистр көрінбейді ғой. Қара крышка қаяқта? Дөңгелектің ішінде тұрады. Мо дөңгелектің ішіндегі? Ол ғой? Братан, бұға қанша қойыш керек? Жинтап ойна ғой. Я, Танып ойна ғой. іштелеуі. Қанша ошо? Короче, жарымын эле қойшы, қалған жарымына мен нарыға барамын. Болды, братан, рахмат. Ассаламу алейкум, друзья. Это АСМР «Вкус Востока». Бисмилля. Это у нас котлета с сыром, фри и какой-то соус. Очень вкусно. Бараньи ребрышки, кляри. Малиновый чай. Как я скучаю по маминым лепешкам. Гюрелакман с грибами. Мощный, сочный самс. Песочные самсы. Это была АСМР. Приходите во «Вкус Востока». Там очень вкусно. Отвечаю. Каждым днем в городе становится все труднее дышать. Нашему городу нужен новый супергерой.
Жок, аны ысып кетме. Ой. Алло, перекупщик. Машина кара, 2014-жылкы, свежий. Не Грузия. Окончательно азбарган айтам. Аны сатып алған перекупщик салған шұқар деген перекупщик салған. Ошо состояние, зыл, идеал, дыбыдып, ля-ля, кукла, тауп. Саламатсыздарбы, алтушкалар, ботушкалар жана толтушкалар. Бүгүн мен силерге жакшы лайфхак көргөзөм. Кантип аз эле акчага көп буюм сатып алса болот. Эмесе баштадык. Пожалуйста. Карска жазсаңыз, пожалуйста, болады. Иди наперед, пожалуйста. Саламатсыздарбы. Силерде биг сайл чоң арзандатуулар болуп аткан турбайбы? Ооба. Биз кийим алалы дегеле көрөбүз анда. Албетте. Жол болсо эң туура жана оңой жолу 28-29 жана 30 ноябрда сумма берсеңиздер, аз эле акчага көп буюм сатып алсаңыздар болот. Себеби дегенде 3 күн катары менен 80% чейин арзандатуулар болот. Алия? Сен бе Алия деген? Да. Мен шука Инстаграмдан танышкандык беле. Ой, вы, наверное, меня с кем-то путаете. Жок, путайт этип белем, мен келемдебедим беле. Гүлайт этип белели бар. Иди переоденься. Привет, Алия. Вау, Шинкарда, ты? Да, это я. Давай погуляем. Сначала переоденься, там скидка внизу этажа. Шуман. Onu көрсөң да кайсысы жашап экен? А? Молбу же, молбу? Айне, жаман кичинекей ғой, бұл подростковый ғой. Қана? Өзүң дөз сөз берчи. Бул могу кештикада турган үчүн ушундай сезилип атат. Мен сага могу чечип берем, көрөсүң. Ха. Onu кийип көрчү, мына могу сага чагайлуу болот. Қаны берчи. Мына подростковый болып турбайбы, братан? Кичинекейсің сілер, бір тойлы кичинекейсің. Дөйлем мен, не? Алды футболканы чеш, емден, чеш алды футболканы. Берсең алды футболканы, ады мана чак болот бул. Чагайлуу болот бул мана. Өзүң дөз сөз беле болчу, хорошо? Дөйлем мен, брат. Эми, значит, сенден да дөйлөр чыгат. Че, как тебе футболка, нормально? О, ништяк, братан. Мен сейчас, братан, футболканы смогу дөй кийип көрсүн. Берес кийип көрөлү. Без проблем, да? Чагайлы бар. Бұл төшөп қой, братан. О, көрдүң бу? Мына бияқты дөйдө сол. А сен, братан, насында сен чипудейлсың. Мен чипидей болсам анда битсиңер. Келе, 17 кісілің бір братанға. Ассалаумалейкум достор, бізде жақсы жаңылығыбыз бар. Азамат байкебиз. Жана ошондой эле Шумкар энебиз, кыскасы экөөбүздүн атыбыздан артта турган Геленвагенди гиф кылып ойнотмокчубуз. Бул Геленваген жөн эле Геленваген эмес, Перекупщик киносуна тартылган актер Геленваген. Бул маштайдан тышкары умрага жолдомо, iPhone 11 Pro жана ошондой эле көптөгөн кызыктуу сонун белектер болот. Бизнес аккаунттар, жөн эле өзүнүн баракчасын көбөйтөбүз, подписчиктерди өстүрөбүз деген
бардык каалоочуларды биз менен кызматташууга чакырабыз. Бул гифти башталардын астында барыңыздарды спонсор болууга чакырмакчыбыз. Андан тышкары ушул номерге кененирээк маалымат үчүн чалсаңыздар болот. О, братан. Давай. Мой Геленваген ушуна окшойт. Кимсиң? Братан, просто тура түшүнчү, братан. Бакта кыздар карап калды бияктачы. Түшүнөсүң го, эркекпиз го, братан. Бир 2-3 метр айдап коелучу.